وزارت نافخایی ترکیه را گهاندیه کد مها نیسان دا 17 جن هاتنه کشتن و 14 جنین که جان خوش دستانه جی سدما مرنوان نهاتیه زانین. لگور و راپور لترکیه و باکو روزانه کمترین جنکی تی کشتن آنجی با آوائه که بگمان جان خوش دست ده. روبرا ناوندا لیکولنیا سوسیوپولیتیک جواکناس یکسل گنج بالکشاند که کودن کفنه شوپیا جواکی لسر مرپرستی هات نهوناندن و تایبت رایدار و سیاست مدارجی گوتار و بزاوین خو لگوروی چانده آشکره دکن. لوما جی دزاگونان دا ماده این پیشی لیگرتنا تندیان هبنجی بیباندورن. Cezasızlık erkeği maalesef دستلاتداری و هجمارا کشتنا جنان وک سرکفتن بلاو دکه لبر روزانه جنکی تی کشتن و اف جی قراساته جن زیدتر جالی دستگیرتی و هفسرین خواه جالی برا و باوین خوابتین کشتن انجی توندیلوان تی کرن لوما جی جن بی پاراستنن و تنه گوهرتنا هشمندیا هی دکاره پیشی لبردوام یا و قراساته بگیره حتی که دستلاتدار و رایدارین سیاسی هلوستین باشتانه ننجی مخابن پیشی لگرتن زحمته. لگور لیکولنان ده سردما پاندمیه داجی سادی سی جنین کو کار دکرن بیکارمانه تندین لسر جنان کمترین 3 قات زیده بونه uç pandemiye jî dada herî mezin jinan dîtiye. Hayatlar söz konusu, yaşamlar söz konusu. Endama rêveberiya Komeleya Mafê Mirovan îhadeya Diyarbekirê Ezgî Sila Demir jî balêkişand ku ji bo ku kuştinên jinan rawestin û tundî kêm bibin divê radarên hikûmetê û dewletê helwesta xwe biguhêrin. Ujin le her warê jiyanê çalek bimînin. 33 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş. Tenê li vê herêmê yanî li Bakurê Kurdistanê di sala 2020 de sû jinan xwe kuştibûn. Sû jin bi awayekî şîkbar canê xwe ji dest davûn û 42 jin jî hatibûn kuştin. Dîsa li Tirkiyeyê di meha rêbendana 2021 de 28, li Sibatê de 47, di Adarê de jî 25 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Tabloyên ku li herêma me û Tirkiyeyê hene tabloyên reşbînin û mixabin hişmendiya heyî di hemû pêvajoyan de jinan ji bo xwe wek qurbanî dibijêre. Civaknas, kuştina jinan û tundiyên li ser wan bi pergal û hişmendiya mêrperestî ve girêdayî dibînin û balê dikşînin ku guhartina vê rewşê bi hewla dadwerî û miroviya jin û mêran ve girêdayî dikare bê guhartin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.